Tako i za Isusa znamo da je možda kazao svojoj majci pusti me idem ili svojim apostolima, imam više tih stihova gdje se možda apostolima svojim obratio ovako ili da je ljudima kazao ovako, neke situacije, zar ne? Ili da je došao do smokve pa je proklao smokvu. To su neke greškice, u smislu možemo da kažemo da su to greškice. Međutim, Isus kao Isus nikad nije učinio nikakav veliki grijeh. Kontradiktoran si sa Kur'anom i sa Biblijom. Žao mi je što je tako. Isus nije činio greškice ani grijeh, jer činiti greškice je isto što i grijeh. Sura Merijem 19. ajet kaže: a ja sam upravo izaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka šta? Čista. Sura Ali Imran 36. ajet kaže: ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šejtana. Šejtan nije imao pristup Mariji i Isusu, nije uspio dotaknuti ni Mariju ni Isusa prilikom njihovog rođenja. Očigledno je da nisu imali grešnu prirodu. Ovo potvrđuje i hadis koji prenosi Ebu Hureyre, u kojem je Muhammed rekao: nijedan čovjek nije rođen, a da ga šejtan nije dotaknuo, pa zbog straha od tog dodira zaplače. Osim, kaže, Marije i njezinog sina Isusa. Zatim je Ebu Hureyre proučio 19. ajet iz sure Ali Imran i kaže: i ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šejtana. To potvrđuju sahih hadisi, Buhari i Muslim. Biblija kaže u 2. Korinčanima 5.21: njega koji ne okusi grijeha. Braćo i sestre, jedini način na koji se možemo pomiriti sa svetim i savršenim Bogom jest svetim i savršenim prinosom, kojeg ne bismo imali da Isus Hristos nije bio bez grijeha.